Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Menteri ke Sarkar Jilla uba pet je katanat PHE uba Renington Lingdo Tongkhar ha kakhat waiterik ubnai kella lingkot arhajar arpuar ula pensyai bakatanat PHE jong ke Sarkar Jilla kamshim layo jingtip AA ruem baka Sarkar pedengkan penkut no ya ke skim sam umbam ya kabalatip kum ke Jal Jivan Mission hapo kani ke Jilla Meghalaya kumbala pau ha ka waini ki kot khubor pareng kabala penkelumar jingbot ya ki babon balang Hakajing ya keren bat kilat pathai khubor uba Renington ulaong ba kakot khubor pareng kabala penmi ya kani ka khubor hamsaya kadai ban ajing pensyai khnang bakanam long kajing yalam bakala ya ki ba namar bahadu menta katanat PHE jong ka Sarkar Jilla kam don jingtip AA ya ka A ka ba kani kakot khubor kala penmi menta kasngi ka khat waiterik ubnai kala lingkot arhajar arpuar ai bakini ki AA ki jingwet kidnom wan shu ngin ya trelang bat step ak jing tre kakam namar ka ultimate aim jungi ka target jungi kalong ban poi hamal ka truyeng bat ngi kerpat ak jing trelang jung paro bangin trelang hang ne banginom create trouble banginom manra jing hang no khnang ba kandon ka jing sku shngan ki sku sulur ya baro ki ba involve hang ne ngam don ditip ngam tharai di ba ka ban no kumta namar bai kane ka payment ka ya system ka ba omlong bandai bat suwi Mlong bandai buat kini ka biaya beca satu account jong kitu kantor hi exactly ki badai kinam la ngam sekolah ngej bakanan bukan kata dala ka jong ka met ngalalit ni kendu yo minister ka long very positive ka reply jong ba kalong ka badai hi baladangi ai syagino kendong ni sekolah ban ai ru haki urban areas Henry kumakalong mata na marbakalin ka Sarkar ngilong serius ikani ladang iyo man ay nambak ka JJM ni nambak wiki skim ru ngidang iya marpi kidon ki guidelines ki ba kan JJM don ten ki ba kim long entitled ngimla banyak sanction dari JJM Henry hakani commission ya kadang ya trelang JJM na kaleng department ru ya persang banwat na wiki skim ru kumalong mata ngi persang na ka amru hapo ke taon ti kadi ke bangi yo nantangi don kanesip don ki skim ru bagi menteri tengin persang ken bakan ya rangkat baki urban baki rural kenya yo rangkat tendai ke expression jong minister klong sko dei pa tang ba kayat kedi gumta bala da ji ngimle da ka JJM ru da ngile da ki skim ru man haju ni mar ultimate call jongi kalau man yo ki triyeng ki bro tingin pe kum kalau mata bun hangne ki urban bun bakala kobar hi kene ka Shillong water supply ini you bun bal kobar kalau ni kan haka phase 3 bun bakal kobar tingin pet ke dalam don kita kisna bat ki bom kobar kan phase 3 bun bak kilong entitled pada under JJM equality bahkan don ke jing ya trelang baru kalian ya ke bangin dia malai umbuti baru ki marka to ke jing ken ke bang ong ki sanlak trop majar academic exclusively tang ki rural jadi bitang ki rural hakaba kum kini egi kapha shibun ladadon biang temakum kini baki nong thok khobor ki bakala kumne kapha kum ki pajba bangin wat jingtip ngindai ban suya khore lan ngindai ban suya no mensimno haki egi ki jing thok ki bakala hoj kalong kabar kam hadu kata-kata iki nong thok khobor bomdei ban bakala bun sin kumne kalong ka ba don kam ba ladakwa ban thoi kapha ban verify she phone call kalabiang ban call seki officer lane syanga kum minister in charge ban keli lada kadon em kum kota kaji sisa te henry kendit ban i kene khobor ka balami haba na kelen ki officer jong ini department of matip ai bat gila sui bakami kum kene haga jing tho pi haba mi kum ne kalong thik kumba lada pi siat do kuli yano bat mare siat yo anui ngala kum bakala kam to isu ta jing bakala kajing bakala ka ba femla isu ban repair lada de bubru yap isu yap ai hagata kajing bakala jom manoro muno ubakum bakala bersir do kuli dan mana kata ngakerpat gino to kubor kalau kam hado kata-kata bangin verify shwa arsin laisin haswa bangin to kino statement ki bakta kamta me karoi kapar la ne wat kajing kata simet yano ya ka bangis no to bakane statement ka banga keren ka kata yano ya try ngidi bandon kata ka wisdom ka so to ya ka banga keren ka kata yano
lada kalong ya ke shimet ada kalong ke department kalong ke berkam haduk kata-kata bagi terkat swa arsil nasil tengah kerpat sesin pat ipan ba bangin nam sengau tu bakalai kam don ke syak bane kum bakalong ngil anang yok ban ke jingaro nak ministry ya ke bagi dang sudah pio ke bonus ke masih kror nak daw jo ke performance ke jongi ke bagi lal abha bat ngila persang ban abha haduk kata-kata ko am ke mau biang ke ba banakis sau hajar san spa san phau tili kilong yeng ka bangidon ka basdang ngidon tang sau hajar san spa san phau tili kilong yeng ki balayo ya ka kor hayeng jongki menta ngila kiyo ngila don kumbashi lak kendai popra hajar tili kilong yeng ki balayo ha ke yeng jongki ka ba pipe la poi yeng jongki ti pinapet na kene ngila le ha hado kata-kata bat katarket jungi kalong ban pendep ya ki san lak prapo kendai hajar teli kilong yeng ya ke bangin ai ti kata kene katarket ya ke bangin pat kenrandin wadlah ka page ya ke numbers kalong ka bahe hado kata-kata bangin pendep apo jong tau senam te hendre ngidang ya am dukihi bat ngini persang bah ladang ngimdep 100% ru maksimum ngin persang pendep apo tau senam hi iki corrective measures ki badai ban pendek bah ka department ka sarkar hi kelale bat ni quality hi bat ni sukman ru ladang ngilap lada don kajinglap kapan i ba nak liang department commission klikti idon ke bakilap ya kata kajing bombiang katokat ni bat kila air ka warning ya kena company bat kajing kwa jongi kalong banginam GSU mungkin ke bat ada ngilap biang sisin te kena company kala ban face hadu macam blackness ada ngilap biang omdon menuru kibaya kiban appreciate ane kibay don keti kiban ya sutu jumur ban de kumta tinggal tip nak ke daw dari kita ke lap ke baki lap nak liang juga ke engineer jungi ke lap dia kata baki I warning hero ke company ikhmilati bakanam jesu karena ke sulong ba ladangi sim positively kalong ke mentoy ke badan balap kenang ba ki badang bon ki bahadin ki badang kambon susu ba ke nomor su jesu dan dia ladangi mlap ha ka basdang kambon kalak ban bu ban ya kajing artin ba kinyo ban kontinu biang ban lek silek aku kita dia kebalap no kum ne ki corrective measures nak link department kala sim ba ki ti ban nom GSU kum kini so kum kita ada umta ka bangilap tak ke jendal India na po kal kata kin mar kini jendal ki don bol kini jendal ki don separate tati hala ki jong ki don to jendal Hisar don to jendal India na po kal kata ti Henry kani ke pengilap ini ke jendal India. Apa ni rajin? Ai makin batai maki ke ai ka daw ke bangai kila ai ka statement syaki magistrate ke basim kani ka inquiry thai kila ai ngimpat yo ka report ke ai ke baki ai garrison ke penlong iki